Kablay pi baro syakatup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bukong san menta kasengi kilong. Konrad wat lap mit tang bandarap jod ong ubernat. Kentiu ke videowe VDVK ye kilong yeng haresibel para blog. Pom ingkong uperthat ye ke yeng ha soalat mensaw sawngun. Bat ha ke umdum ap kinong dido ka ye ke certificate na fisheries. Bat mentang in pas ye ke khubor bakam benya. Ubernat marak MDC Ketura ula kentuyu Menteri Rangba u Konrad Kesang Ma da kaboong ko Konrad wat lap mit tang bandarap jod Henry IT hakibor thokit jong sarkar India banwat ikjing shisha halor kejing tua jong kamadan PA sangma kabadang supletion chwa banlong ke election syaka ying darbar thawan kejalla Ubernat ula kenno da kaboong ye ki kendro jong kani kamadan la pendap de ki kendau saw kabaki engineer kila kentat namarkan jem beher-beher batkan tut ha kapor liur ha bajur ulabba Ubernat ula kentu yo Konrad ban ai ha ki bor thokit ke sarkar India ban syem ye ketenrai manu balik torti ya kani kakam 등산 만차로 મંગpan anga yakau yatan skinga mongsombatte anchani MP stadium jekan chung PA sangma stadium ni masya yani mijo biwa kanggapa wa portion no Tapi biwak kani jamano tau nak kata maknanya uno aki ko sa wamang kapataha. Ya wal ko oningon ya wal ko onani jamano inon kepa arang dia aki unan nang jachum. Wade ancheng rong ancheng. Jio chi altui sing sipang nak kata manggen wan dak kepa asong nang jachum. Ya de aki ko onani de niam mongja. Wani geman anga public na parakatan baksa, wiatan baksa anga सरकारी के पर मोना सकेंगा यादे पब्लिक नि प्रॉपर्टी होगा पब्लिक ने थारी निंगा इको रोगो सगोल थारी जोता नंबर केन या वाल को तालो बोस्ताओ आमंग गपाते थारी लपा को नतना कता मानेगा उन्हीं के मन यादे बाई जावा तब अंचंग मक्का जमजोकान यादे बाई जावा उन्हीं के मन या आखिर रंगो जता चना नंगे या आखिर हम जता तनी जामानो सा या वाल को थारे ने जामानो रोंग आंचें दक मको सा कपात नांगे जे मोदे ची आल्टु सेंस कोंग नाकता मागे या आखियो दे ची सेंस जवा पत्तेसा आखिनी जियानी आसेल या गमकन जोलोनगेन उनिगमन याको आंगाने मखांचिना नक्सम सुसा आगानेगा यान दकाबाको दक्चदन नामगेन रोगो सगल खामको खाचदन नामबातकेन याको आगचाको आखिको रागाल स्रांगेमं यानो रोंग आंचे रहो बापातो नंग बातकेन आरो उनस खंबा या वाल को फाउंडेशन को थुई खरागता थुई दिसा थारी ज नंग बातकेन आंगादे मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी नि बिदिंगदे मामुखा मासिजा खालि बिसं मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को नाहानि स खनाया आंगाबा देबा आंनि नांने कानिदे बांनि नक्कानि दे चुसकपा इंक्वायरी दे खसाककोनि इंक्वायरी खाजदा पेटे दं जबा माने मिजाबो इंक्वायरी on नाहानि ना उनि जामानो दे आंचनि चीफ मिनिस्टर अन बने को थाला तेंगा तो इंक्वायरी खानि मीनिंग अन दंजा जो चीफ मिनिस्टर सा वा माइनि गमन बियाहा सबादिया को कंपनी बा चबो गमक को थाला तेंगा यदि नियम उजारो यदि इंक्वायरी खानि क्रिदेबो इंक्वायरी खाइन गपा कमिटी सा आगन गेन जेखोबा वो बिसोस सबमिट खागे वो सबमिट खागाबा रिपोर्ट पांचा केसा जेखोबा थालाता नाङा छ उनि गमन मंगपनारा तालो याखो इंक्वायरीओ मिजा नक्किया इंजीनियर मंग कॉन्ट्रैक्टर को तो नक्किया बिसों निदे दोस्त तोंजानी आगाने ते दोस्त तोंजांग और ये वाल कोरा सावा से निरोक जो ये वाल को रखना कतरा कॉन्ट्रैक्टर रखचा और ये वो इंजीनियर ने इन्हीं सुपरविजन ओंजा के इंचमोदे सावा से कर निरोका सावा से थारिया दालो आल्थु आगना मिजा ने आगा जब तो आएगा बिसों माइको तकाव को निदो यान दिबा दालो ना से मन भारा काते हो नन वा वाले ने वो आखी का पात के पर सो का पाता Soga pata public tika pacha ya akiko naman ja niyaman dongja owe wa ye ndak please mekha jumgaba biap sanche Meghalaya de anjeni agasa kemoko jumbat keba mekha ko manenga tali you know ya wal ko tharingon ya wal ko tharin jamana ako ka pateon al thuriri man ke baka bison ka pachok dal thari dona bison thari manangani jamana bigro pode wadi bison dal thuriri jopang no chonde dal nokba sonis kani che dalo bigro pionjo Lalu gua bigro pani zaman nekna mane akhir ran gode. Tore gua gapan wal dongeng gaparang are ra chadengin ma chaden jajoka ma da besi gini na besi thamna ya bas ngani to unya. Uni man ya akhiko sau kapata.
engineer ba kapat chao de ba wi jao de ba contractor ba wi jao de to khone sau ba de kapat ta ba wani mi ya aki ko kapat kapan khang pa defect ong ya dos ong ya mana yade nang ba engineering ja ha ta kin ada thanda kan ken ya mi jab si december chitok tarikh ko inaugurate khane jamanon wa badita ba gallery de ben ong jo badita ba gallery de ben ong Oni jan mijau yang ini thani ya wall bi prakani saloni mion step rang bang batan crack tomara rasojo aro je walls kham bi achum wade aro ben je wa gallery meba denga chini railing rang bi ben achum wan aro ben ong tapjo aro wa ben ong over railing odi mande wetan dong sronja mai ki wet ben ong na aro ya bi prakani system ko ba na simana agana tinga ye chi jian ya study mana ya gallery gmuk 지어 녹흥 동자쯤 이 녹흥 동기 작업아 갤러리니 지사 예 공조 빌능안이 지대대 전 같은 양아야 근데 뭐 갤러리는 조건 그 받지 고사 비송 시스템에틱 다리자적 원임세디 월컵 비프라가로 이제 키원하사 웨트 암제세디 비프라가 어왜 원이면 뭐 카와니 그만 이거 도 손에 괜찮으면 이제 옹자 내추럴 칼라미티스 좀 와야 우코 느끼는 않잖아 달달 그 프로젝트랑 건 낙플이 크로니크로 탕카랑 나한테 다리야. 아니 그러면 이거 그러면 그 삼수 다리나 나좀 리방 리스 아니데 야 기고가 빠따 사와가나. 그런 거 안 치고 나나 같이 야 기고가 빠따 사와가나. 앙리스 아니데 송아인가도 돼. 거왜 와 필 그먹간 스카운 아시면 다리 못 때문에 늑나만겐 얘 질못 등에 뭐 카와저 거기 풋볼 할 못들어가 봐. 뭐 카와저 거기 갈라만자. 아 키래저 돼. 아 스탑 급하사. Taudi ndita wal dam raket tharini jamano iko ndita bulsina de lasting ona nangen ninsa tharina nangacham howe khali bisong contract ni bill ko okke chana mamang iko thari again chumari de sana gmani ongyan jakna garus ni manderangna howe ye stadium ko mantai fulgen mancha ina thangka mantai fulgen mancha oni man ya gmuk ko ya construction ko niati ningon ben ongpa railing rakam change kana nanga nangni crack ong ko parang gamo ko pa change kana nga aro chi jok soli khat ko pa uchi baksa chi bakne je bi apa drain bi angacham wall bi angacham ye wall bi anga pani bo chi gamo kan pipe para khali soro kona direct sa drain ba dongja nami ni bana so direct ko wall oni de direct chi jok kone nga dodi ra mai systematic ong ani angan gin ma mai ni gamo ni ko dos dongja ni mong jol clean chi to ta jo ani ko snas karo mai nangiya aro mai ni gaman dakpli iko ya manderang ko ji mangan ya kamko kha chum ba makom ndita naljo katna mai na skinga dos tongo bo bichalona raba bo we onjodi gamakkan dige chabogi khatang aigen Kasengkin thai Harrisabel Para Development Block North Garu Hills District Kalasdang yakakin hon balajer kerteng Vidwe Van Dhan Vikas Kendra VDVK banpinmi bat depat ba hayo hahat yaki ashar bangja bekilashna san bat shet neki jhur beki rep hakper bat hakilingkha ki pendan kamru deki machine ki khiu shet ki bakhoi basuba kani ke jingetre lang jangki kalakentiu shisha yakayo kakot jangki Kalay rap ru ikinong rep na kani ka block bandi ki jhur beki rep akper bat halingkha. Haki babun kilong ying haki shnong jo kani ka development block layu ishai bakalakiu kayo kakot bat ki ying ki sembru kilazang paho pahai shisha. Kakenhon vidwe VDVK kadai ka seng kabala rimtam haka jylla barok kawai. Kawai ka jingja bas ngotrim hakano pai singi arpun riu terek jylliew kawai na ka ying terep kala sha pom hau perthat hadu bakala ingkhong khat bat bamdu sindon ya baro ki jingdon jing em jong ka ying uperthat ula pom ye kani ka ying hakapor kumba arbaje aa no pai singi hasnong so alat mawati na kani ka jing pom perthat sawngut ki breu ki badan hakani ka ying kilamin saujur kenthup ye we khulong ba saus nem karta uwei pat khatwei snem karta yakini ki arngut lakit marmar sha hospital ha Shillong arngut ki weipat uwei uba arpos nem karta but weipat uba live house nem karta lakit marmar sha civil hospital ha Shillong habaya kren bat ka kemi jong ni ka yeng ka kong Christina Minsong kalai thu ba uperthat uba laklan ulapom yakini ka yeng jongki hadu bakim don aa show ukon ubadang khatwei snem karta rengkat bat ki weipat kentup arngut ki badang arpos nem bat saus nem karta kilamin saujur
Wud lawan kit no eki Shillong ban yo eki jing sumar hadin ba kamet jongki kala ing na ka jing plu jong ka ying na ka bor jong tau perthat. Kristina unsong masa ngasong ho unsalan te menin kesni akapor arbaje porjanmiet te lahir slabu bajamba te tadin kata lasit kin perthat apo gayeng kesang jonga te rangkat bat kun bat ihep kan se jonga ibadon apo gayeng ka jonga la mensaujur te mentala pentia apo Nazaret te ya ihep kan se kan la pentia apo Sibir te menin mars yo kubor gumta te ngaro gumti beri sure namar ngalaklon no laklon mars yo cintip bawan ye thu khanai tai prasnong i klung barit awan ye thu yanga ong o ba kon jong pa te la hospital ge no siyeng te mar gumta ngalami intan rum lawan mare ala perkat de wa kon jonga te la in kada ga yeng te ngampai snen sure ba mangangan yo ya tau kon te da kacing penjat pas start pat ubli te wala kata la sit mangkana ulolong ya kon te ngadang yo hise kat ya kon sim ta dang lai ngre kacing sau te la jur kon pi kan usnam kon te la khat wi te kita iwe pat la arpusnem te de uhep kan se chonga chat lindo sa shong ki bat nga sem ta si robni a shong la sa ki bat nga te ta ta hi sem ki roti bre te nga chupon tip te kemir beduk te kimyo re ke ro kimyo re bungwan sene sa hospital hap lut lang nga te nga ro ononos te ngan yo bisa si teng kai si ro ngomdon abang ala ingdur ke yeng ke sem mar umata chunga badon yeng war ndi pun sai ro ingdur te kanai ka sir ka bapsan ro la ing us ing ro la ing te usnya badon tang kendi ro la ing te kanya pecah ro la ing karo la ing isim la ing minta te feeling wan sene ngawan ro tang dalam yat sudah pada keteng kecat sudah madon tang khat ars ba tangka benyo tiap ya ka ning ha ka to ka ambalan biar kit ya kon sene te bang serang wan la da sikap taro ngakat pat be beli beli kana te ngabang jo ban sumar ya kon wala ka taro ngong benye da kan ne mangkana cencar lonot mangkana ro ngong beli minum jenore Undrain un sumar he dang don sipi karo dang don he ki isi mo bukan rat tin te yang to itu kan ada par baca hayeng yung pima dan kat mangut ki beri apa bat kat mangut ki ba mensa hayeng jonga pamsau ubro don nrong te hayeng ba mensau saungun balai arngun te tau klung ka ba sau snyam bat ba arpusnyam bat ba krisnyam bat balalai pusnyam kita belam sau kat mangut la sakit hospital te la samut hisa sakit hospital nomor ketu klung ro lawan te ne apa Sibir awan te taiwei klung kat nusna tai klung ba sau snyam te kon yang pi kat wei ho bat ta arngut pada arngut arpo te ban lai pusnyam ta gila masaujur kita lam saujur kita balai pusnyam di lam sau lak jur sisu aban ya ukon congaro namar ukon conga ulong pading klung telot kebor te long kumpakan tite intik baru sura la tersan te kebor klung te intik baru sura la kong ying siap la di om te ome mano bekit yang asane adu kat nei la poin sene la cemme mano me bekit yang amat sentik pro da omongan nei Shillong sakon ba pej mo ba milan ba pramarcan ba pai isi i tenga ta ndon ngare te kit ke Shillong sa te ong kine yang kuntem mo me haba ngapar khalain khong ngai kat mabji ka jamenin arbace janmit arbace janmit te mar senrang slam yo kubor kin ma wani thu kin bro mar senrang ta slap wani thu kin bro ong me ba ola
Tenti hospital Kancana Bala Setuju Teli no Shillong Marsin tahe ngaran lagi no tindia awal sini amare no ke marsin foi gin tang ko gin cumaro anu bala in maca umat marsin foi hata in kong tadi gin iba diam be pui te maklan te diam no te long ngala pakat kan lagi gin cungala in te ukon congan long ukon tahu heb congan long ukon ya bro tang pui ke mau sure Maria kita di bedon lang hatan pui ke mau sure mau be tang kita gin ki besong sarong amo kon long ukon lo ngap ngan bala cur kacang pang sistem di roti cungare kat ne la in te trai ngau kon la in kong hai tim man ne ukon ban tang kendi la cubor ka bor kelung te mola support mong te mong da tapat nat pat sera kam cubor susu kita ka lai pasnyam kita te pat telun ro la inlun kan ne ka banyan ro la inlun ka satay la suli lu kuit vitamin le kong chan chu te bro kuit vitamin bro ang kong ro te pat telun ro kit chanela kan ne ka lebong ga yero mansura ka belum mansura la baro Shillong jambe ya pun itu kan hega no long pak na mi se to oh pak na to la kong lu la indus tuan ko la chura baro Shillong jambe te ben cunga ai kita rom yore wala dam sau yin cunga ro ban cunga ai ke dang yore maru kon cunga ro sau dang yore ben pe super patang trong thấy tiền kita ro ko la chutom haying chonga kin la cha ti ro ong ta ba la cha lang ha chu ko porte sitte par thalang khong ying siam ngate long ngaro min la ha ka chin kendit don wote la klep sa klon ngai station room ro banan ya tu ha ba ngapoi par thar che thi nga po sno nga long ba hir uslap te la slam hiru te thi no nga ông anh lôi răng urte diam pha he yo ti di san ta khamat ko snow ta ko umbe he ba to ông anh ni ke ne ke ding ro wan wit ke ta ông anh kam na ne sha ta Shillong lại re to ông anh ni kat ke ne ke ding ba wan wit ha ne te kan ne ke ne te chim mi ông kon pam se ông yo ki hiu kon ne ba pang ta se ông chim mi ông pam ne ke ding ta ko pat sar be ta ông lang ran te phang ki ne tao hep kan sing ro su song su shot back nei ta ko wa te man sing ta nga on riap ro dem riap su te on no kita se jing apa ko le pos lo te long mai pur ngai ki te ro pra ba riap lang on ani cha ne te ye ra ha jing chang nga apa da ko pos no ro ba su kula so ngai ba ute u hab maro su ta be kunet te long ba tar san thrai ata chu no long pau ta ba tar san te su ta be kunet su te ta bong ba kata ka ba uta kulung ro su sar long ko te te long sha kum ta te adu perti ro ta kulung be kata kita par su syong be dia ku te prasno ong su nyon me kunet ka bong bar ni tar san pala man thế oh ta la pe na và mắt xin chào cũng tàu không chúng ta tăng một lần rồi mắt xin chào cái thua kita di ngang ngay rồi đang mắt tăng bà cái thua kita di bakit ya nơi con trong asa bakit siya po pensari ngomti cái thua kana di ong kiba yo ikram siya mas long bentar la susi la long kumisi tiak kan ini ya tipi và chung kita bahaya te long bala musim long ba kita yo asa banyak keren kata yo nu kon mangate yo ikran sura ke ba nu kon pan ngabalong pelung te musim batulot te mo pelung te awan kata tang susit dan yo tiang on pelung te ye jong bar din kata no ko pelung ni ba ditulot ko telot ko ka musim te pe la sit tran te la poi kata haying la ing ba haying te along lonong long ti bro sura ta Wat lada ka jingkhang bandi ki do khana Andhra Pradesh ladap wing de ki board Sinchar district penban katanat fisheries dong sarkar jilla kampat penmi pat ba ka certificate begini ki do kha ki long ki babyang na dong shadong ban bam ki pat ba kani katanat kala pelong ya ka jingtes ki ni ki do kha bat dia ka report en penmi adin lai sngi
Kinong di dok kha kila ot bala dalap hadu lais ngi ki dok kha kila ban pot bat kim long shu ban pen mi yo. Kat bampat mi ke jing ai jing bet na katanat fisheries kinong di dok kha kidang shong ha ka umdum. Sen up angkong. Sen po na na dong. Ano ko? Sen po. Testing kit na po ano po ano direct ano po ha oh kita stream baba amche para pakai stream tu baba amche khadu tai Ora bicho ralas. Wow. Tes kembali ke food safety last time. Kini rukam dia ke Bangkong mau ke port ke Jakarta bangila sakang 5 years back nak sakang. Kiwan tes hikum tu kiwan mari apply kiwan tes tu random tes. Itu berkit untuk ke balak ban tes. Dia nang tu mari dia bangila apply minta te license te. Hab return ke dok hang. Long bepen Em kata long kemong re ke license ni kemong ke. No, but it should be immediately. Immediately kata. Immediately ni pwede do man step pada banwan sko buji Islam wan to ya kata dementa kelawang kata hadian pada subuh le kyong sipang hadu ar buji ba kata ru kala long yang kha sinong kandong kampoi su kakali kala lek dengan seni ru ngin ai makna ru sipang pada kayo kala khang ke kumta kan kalau kata semjing ti ni lam kata balik koi do khadang yo pra buji san buji bakhang mangin yo be yo ta là ra yo be yo ti ka jing hati em nằm tạm mà nga mut ban ong ba kalong ta kan dai ba kila plik na ka ban ti mut government ru kum bolong last time kan tu pa thong tu kan bay ka test kan conduct man ka sni to le kyong daily basis kan conduct ki wan si saru ka na food safety ti mare da pun tu ngala edi Sementara kan dia pada order ko sama minta kalau su abrok bagi orang baik ni lap le do orang ta do kata ndan ni ru ban ong kala bagi sawan cek ndai phone EDC pada EDC la ong up suang ni sepak cek na po fisheries tinggi up kan tengah le ngarang suwan na ong balawan dengan ngarang suwan minta begini ki ba ki ong lawan mo tong bagi mla man ai pada immediate result dia yang ni kemar pot dia Intan kan immediate result. Ndai ti ban ong man akang spang sibu mentang kinda ai tang ar baji ru em ngimla be yo su Kamar katkum ke jingwan jong ini. Ini long ke kalong ke ba halo jengi mentala da kiwan mengang ye be mo ke be snio. Dengan yang ni ngihalut ndru baji dan nyu baji to muslim me nyu baji kadang ngi lut nyu baji kadang ngi ngihap le snio siting hapo sipo la ni khat ar ni ka muslim etam tu yo di ke ngido ka cela da kiwan test menta ku khat ar baji te myo si men ni an mo ro ki om yo immediately em kamlong instant hang tu bikim ai la ban ai yu da random last time dikile punta te mari alif ka ban har 5 years back mari alif ka ban kiwan hang ni kum tu show biji kelawan kela test la yu de kamdan hi ru immediately ngi ru mario taka begila ong bamile kina asang benda di wut kolong smoothly taka centri kam menta ta kolong ko ba kidi bin andra ki bonda andra karo
te katla bat pengas kita gilai tili ki dokha bat mentra pade ki deng hilik ban test pade ki dokha ki bonra kumpron bat bibi dokha ki bonra sebar bat bidang ini mentang ini ngapa tai pi tak test ki ba deng dokha ki bonra andra Kung ini mentare, kau kata report bah dinasti gini, kamu kini market. Kalau kumne lada kadehi hada kum kan slam mi kan ka ban slam mi ka report yong kini ka dokhang ha ban ritono namar ngimla ada ban apa do license so singi ka dokha wat kan ong fi wat mdi ka dokha wat ujuru wat ujuru ma wat ujuru ta ong vintes ta finan di license so singi ujuru mlong so mdi tang ka dokha kadok kam long su hi kata nak ta kada ngiru ngim ban sing kini bi ong ngi jing expect jing ngi long begin test sang ne kin ai report hang ne ta bagi mula si sin du gile kata kam ta tambah second time bagi wan pada mana kene begile at ngim tip kan singi bam emo te lada ki wan test si lada ki long hi kam ta pada license bagian ayo ke report ka ngi ngin hapan pen phai no gini ha te ngathai nginum la re ban ya supply kita la ke long adin kata lai singi Ya yang penuh naga kot la ke sithna. ya kata mendapat menhakane kan itu ip pot menhakane bagi ya test ni kong dung ngim tip is pangkata test mah bagi test menhakane bagi test dung ngim tip adu kan no ba kat kumbi komisioner yang bagi la test random li sim dok khana tu na we ne a ne r te hadir bagi la on test maki pengiru mai iru i ong ba ngi klinik komisioner pi ong test ne hakat do singi pi test ki ong bai gidi kidon ki dok kha ki bedang don ha lap ru don kidang don ki dok kha ki bagi la kita ki la test bagi long positif ru ba long negatif ru la don langi kita dok ha tang ba kasih bade ki patai me hasni u yuan sim kumenta kasengi la ban ong fe ki wan sim nang ne nangi ki test na ka company eu nak ni kedok kha bon unu try you kan unu try you de kites tengiru long ki test pakin bu tak kuat ngila bu kuat pakai kedok kha ada filap ke balong bandi me ke bomong bandi ngila tip na company you ke bandong bandi ke bomong bandi ru ke takadau la de ki kuat badi ni sia ban lap sudu sia try ru ngila kluai menta ni la lap la basuk bandong ta ngila ban ong fi la de ki ai report ingi kum sibet ru ngila tip ken ngila tip baka tangkap lah sempur tangkap papu arne lain ya sawan tanah ni sisi kan sempur ingin saya pentip mentah kilo antes akan ni kepot pada kita first time bagi antes akwat jengi bandang ni te la bagi antes mentah hang ni mentah kilo patai kini kin sepatai kini kin air report kan ingin pentip lakin air report kan kila ban air sibit ni Malaysia dekat kumlar kai ngilia ayo ke report naki pada kin sarai benar no gini ki mahajan mah rules dia makin saya ya supply ke ngarai ba I awan I pres I ni ki sosial ni filaban kan no mahajan ni ngai ngin sungu ina menta ka food and safety mah lale ki kam ko ba kam nak fisheries fila ale ni fisheries filawan bentes kini ki doha te ngi sungu iki namar ba so bangindi no gamarung la kwa ibukan lagi hui te harun migla antes segene ka dokha menta te dikla antes ke dokha te menta kat kum ke jingnya keren kolong ba kiong bangin sai ke report ya kini ki try sibit sai ke report kini ki try ba kini ki try pede ken sarai kini ki try bakin sai ke guidelines kuno bakin le kalau ke dokha ala pun mentan ni tengki members ni ki di president di yang supply kini ke dokha andra te hadir bagi la test tengi ila pun di omba kita ai report iki sibit te ai report iki sibit hadir bagi ai report hadir bagi la ai report te kinsa sisarai bini kumno ini kemar insya supply kan angkat tahi Usong kenor ke yang darbar thau an ke jylliew Thomas Isangma ulai thu bapalat nyo po persen ye ke jabok jaban ke nyut kinyer baro shilenter kawa ganol ladap tro bat penkhot ye ki kinhon ki bakenthop ye kinong trei ke tura municipal board SRDF kinong trei block development bat kinong trei jangka ganol hydel project ulai thu baka hakani kawa kala khoi phir bat kala tuit bet shaka jaka pen meeting electric na kate kawa ganol kami na ulum no krek katut lingba ka shnong rongram kano shakawa ba shagaru badha kidon bunjat kidok kha hakani kawa nakani kawa ka sarkar Meghalaya kala pen meeting electric
Yeah, it's some among our Standing behind me, you can see the Ganol Hydropower project dam intake site, where all the debris from the marketplaces, the picnic spots have accumulated and blocked the intake area, and it has been causing much concern to the power department and also the district administration, and it is very unfortunate that such collection of debris has been collected like this because of the not sufficient awareness among the public to throwing all these waste materials into the river and streams, and it has collected in such a huge quantity. We have the people have tried to clear the debris from last three days, but still even more than 60% of the debris are still left, and it will take another maybe a week or so to clear the debris. So it is very unfortunate, and we should also understand that there are other streams and rivers in and around Tura and Garo Hills, parts of Garo Hills, where picnickers, also the marketplaces, are throwing such debris, even the households. So it is high time that we all realize that we should not throw such garbage into the rivers and streams. North East India Christian Council NEICC hakajan mit arpanyaw tarik jylliew kalapulong da kajing thang mombati na kabentaban snowlem ya kaminsim balaklat no na kajing yakan at bat huri hura hakajala Manipur kablane la nyaw tayaw hadu menta kasngi. Hakani kajan mit lapulong da kajing duai ki bakarpang na kabenta kajing suk Manipur kenang banyo biang ya kasyong suk syong san bat kajing sngaw thu jingmut para brew hakani kajala. Right in our constitution, and we are going to fight for our freedom as religious people. As you light your candle, please pray for the situation in Manipur so that peace will come back as soon as possible, and those who are in charge, those who are responsible. Okay, you pass on the. Yeah, you pass it down. Yeah. We pray that peace will soon come in Manipur. Violent conflict does not benefit anybody, and it is our prayer to do their best for peace to come back in Manipur, and we make it clear that violent conflict do not benefit anybody. And also at this time we pray for freedom of religion. It hurts us all when more than 300 churches have been burnt or destroyed in Manipur, and also other religious places. What it symbolizes is that people do not respect religion. So we pray for the suffering people of Manipur amidst the ongoing unrest in the state. Therefore, as leaders and representatives of various churches, church bodies in and around Shillong gathered this evening to pray for the restoration of peace and harmony in the state, the strife-torn state of Manipur. The citizens of Manipur has desperately hoped that violence would cease after the visit of the Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah. However, to the great dismay, the situation on the ground remained unchanged, bringing about a significant setback and deepening the anguish of the affected population. It has been more than a month we are witnessing a situation where reconciliation
seems to be a distant dream. In fact, the situation has made everyone across Manipur to become so rigid and parochial that no one seems to think and act for the good and welfare of the state, especially for those who have suffered due to the unmindful violence, by bringing the churches in Northeast India together in this place to have this candlelight vigil as organized with the following intentions as below. Number 1, to pray and express our solidarity with the families of those who have lost their loved ones, those who have been left homeless with nothing and displaced to different places within the state, and those who have suffered the psychological scars by witnessing violence and death being perpetrated to their near and dear ones, women, children, aged people, the sick and the defenseless. Number 2, to pray for the church, religious community leaders across the society to have the wisdom, understanding and responsibility to come together to initiate the process of reconciliation. 3, to pray for the suffering, to pray for safeguarding religious freedom in Manipur, as it has been reported more than 300 religious places of worship have been burned down and destroyed, signaling the loss of the freedom of worship in many places and manifesting particular hatred towards certain religious traditions. Ka-Office District Sports Officer Ribhoy District Nongpo akar penyew terik jylliew kelasdang ke district level inter-school football tournament Subroto Mukherjee Cup arjar arpulai Ribhoy District. Ia kini ke lempung ilakai football ki school Ribhoy la pelong haki arteli ki madan football kata hamadan ilakai ko umroi nongra bat hasok raman bhoi rembong. Hakajing ilakai ki kena shinrang ki bahpo kakat news nem karta ko umroi Presbyterian High Secondary School kalalaban pelim no ia ka Klau Presbyterian Secondary School da Shiko la not. Katba kajing ilakai jing ki kena shinrang ki bahpo kakat South nem karta ko umroi Presbyterian High Secondary School kala pelim ia ko umroi Nongra Secondary School da Argo la not. Habapai pat kajing ilakai beningkong jing ki kena kentai ki bahpo kakat news nem karta ka Sidon Secondary School kala pelim ia ka Playlat Secondary School da Shigo la not. Ribhoy District kidon hadu saupun riu teli ki team na ki arpun riu teli ki school bat lapia ekini ki saupun riu teli ki team ha ki lai benta kata ka kenhun ki kena shinrang bat ki kenthai ki bahpo ka khat new snem karta bat ki shinrang ki bahpo ka khat sau snem karta bat ki school ki banra ka nam ladu ki nyo ban mi khmat na ka district shaka state level. Biar tinggal dapat dokumen dekat staf dekat singi pemerintah yang liok ban sedang dekat district level inter school Subroto Cup
arja kulai ak bangi la yo man penle ak atli madan hang madan umur nongrak kowe bab kowe te madan soraman berembang tigidan kumba sapun rutuliki tim kiban simuntan ak arpun rutuliki school aki kategori kiba lightly kategori kita under 17 boys and girls but under 14 boys tinggal jiksul kuman dekat singi bila lak sedang but tim kiba job nang naka district level kin sayo ban mi kmat syaka state level ke Shillong Shen hone benai bersawan hati Shillong kena kalian district sport option nang po nang ribuan district nang po ngi ai kijing ki yang ibarat school bikin nilai kai bah ke school ke banjak ne ni ban kmat naka district syaka state level tinggi ai kijing ke ibarat school but ngi kemen ru ba keneka district level subur cokap untuk sen kelong ba job adu besang di sini hadu ba kut no bejongkan Bat daki tuki khobor ngila poisha kabakut tat hadu pengine syambiang kublai shibon.